Saya gejala gigi terima. Wow, balik. Ya, ada awas. Bubu bandira. Aja sila kuda balik. Roda pertama telah usai. Dia saksikan roda yang kedua. Bempo. Oh, Lesti Kejora. Oh, Putra Harapan Solo. La ilaha illallah tadi aja. Weh, bener deh gebet dia mami tadi aja. Terakhir cepat itu nyawer mami besang makin jeluring kimi. Hujan gebet di lapangan pacor. Beampo. Ronde yang kedua antara Ferdi Sambo berhadapan langsung dengan Pangeran Pejangi. Pangeran Pejangi, awas bagi Pangeran Pejangi. Iki bagi terimaran bubuh hadi wadira. Aja sila kundur bagi terimaran awas. Aja sila bilik kamu. Wow, balik. Sama-sama bakal profesor. Sama-sama teguh sati madra kuda. Awas sila bagi Ferdi Sambo. Ini Pangeran Pejangi balik angkat senjata makin dia. Saya ke sila. Aja sila kundur sapa karena beda lagu. Ya makan awas balik. Ronde kedua telah usai. Kita nantikan ronde ketiga antara Bogor jadi berhadapan dengan Juri Keraton. Kardi, bersumber suara Kardi. Sudah datang lawan Pangeran Pejangi Babar jadi. Oh, sila Babar jadi rasanya sila bangkit. Bang dada balik hingga balik kakak senjata karena bilang Babar itu. Balik saya ke sila bangkit hingga daripada kumpulan di balik. Balik. Ya bak ada awas aja sila bilik makin dundun tak awas.
obor merengut. Oh, bos murid tanah balik, Dodi. Bebos, bebos pusaka jati. Makanya awas sirap bangkit ini. Aja Shiro Kundur tampak ada beda lagi. Roda terakhir. Roda terakhir. Jaga kali Sadawatra Prayata. Roda terakhir aja Shiro birik pakai kundur tak kundur. Saya ke Shiro pakai bagaimana kejaki. Saya guys sirap pakai rasa di sini. Lagi ya balik. Akan terjadi dire. Aja sirap kundur pakai caci di sini. Lagi ya bubu. Baik ketehan ulawas. Ketehan. Iya, bubu aku aja nama. Laila beli 15 rata. Maju. Oke.